Yho, yazi bethuna, ndandikhe ndacinga uba into enje ingahle yenzeke ngenye imini. Emveni koba ndabona ividiyo yomfana Cabongo waseMzumbe othandayo ufota wethu indawo ngendawo achaza uba kuphi into. So ikhona enye ividiyo Caba yaseMzumbe akhe wayenza wafota kwaMseleku bathi abantu hayi mani kukude sifuna usondele. Then ke wasondela ke wenza le video wode wayofika egeyithini phaa bakhwaza qha bathi ke zange bavulelwe besithi bezawuyenza ngathi bazocela amanzi. Now siyeva ngoku uba kuthiwa uMpumelelo Mseleku udubule umntu wasweleka. Ikhona ividiyo apha kwichannel yami ibefore le idlalayo, so umuntu angahamba ayoyibukela. So ke ukulo mfana abanye abantu bathi hey guys lintoni lento niyenzayo, wabe eme ngoba yena hayi mosi kuhleli kuvezwa kwi-TV kwaMseleku, but kaloku aside siboniswa indlela eyapha, siboniswa sekupha eyadini ngaphakathi okanye umuntu engene egeyithini, asiyazi uba uhamba uthini ngaphi. So ke ngoku nanku umntu odutyulwe xa bebengene phana kuthiwa uye kwamayeni ke kuthiwa wafika sebuza ba iphile nja uMseleku, wabutata Musa Mseleku caba ebekwamacele. Then ke kuthiwa njengoba besenditshilo ebehlomile okanye ebexhomile lo mfana, then uMpumelelo naye ke wathatha umpu wabaleka umfana babe babaleka okanye wophuma egeyithini wabe uMpumelelo emdubula. Kutsho indaba asiyazi ubunyano kanye ba yiyona kanye into yenzekileyo, but mna ke kundithi naba bantu aba i-content creators ezibazi content creators, umuntu ozawusuka ahambe abheke emzini nomntu abe ethatha ii-videos baza konzakala. Abantu babe careful sana, awunosuke uhambe nje ubheke emzini wabantu ufote gqiba ufake ku-social media. SekuTikTok ke le video bethunana qha ndiyicingiswe yile nto yenzekileyo uba kuthiwa umuntu odubutyulwe apha. Ndacinga aba behamba bezofota apha bazokonzakala nabo ngenye imini. Kade ngizama ukubheka i-comment yalo muntu oyecelile le video le, angisazi ukuthi uye-comment engaphansi kweyiphi video. Nani ngikhalela ke nithi ngikuvezele kude kaMseleku, kobe ufuna iwisa nje uzophinda ngikhalele manje sengiveze eduze kanje, shuthi ngifuna ngize ngiyongena emagcekeni phela straight mangabe ukuthi ngisengakhala. Lana ke bese sinyukela khona siyocela amanzi, sithi ake sinikele khona straight sebosishame besishaya. Sathi mesigudla sesiya ngaso gate ngathi ake ngiphenduke ngiphinde ngithathe esinye isithombe futhi. Ayike yithi labo ke sesime phambi kwegate, hayi simemeze kwaze washa amazwi lutho akuphuma umuntu. Sabotha ke size kule gate elingala mhlawumbe ukhona ozovela, hayi nakhona lutho akuphuma umuntu. Kuthiwa ke umntu lo uhlala ngakulo wife number 5 usamke kwaye uMpumelelo umdubule kane. Anyways sithi rest in peace kana kulo mntu udutyulwe, singayazi uba zithini ii-details. Mhlambi ke sisezawuva kakuhle. uMamGobhozi ebulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona ke kwivideo elandelayo. Bye.